baby abe na agba no 100 una oja ho na ewi awo ba se refi na ode results na eba no papa ye boxing so mo ye unanimous decision kra no see we 114 112 one say abeko ka 3 judges na nyina bo mo beka figures nyina bo mo nya figure ba ko mebo a enye sa na boxing mo declare no that means the judges ni ensa no kro mo te na mo nyina ante akonya ba ko so no so omo score pe kire say punch bi abeba bi they are counting the punches at the same time unanimously it is a points ni nyina 300 no mo see we nya e bi a 160 na we nya 140 ba ko betima ma we e bi a 170 no ma we 130 no one say obeka 170 no 130 ni bo ma 300 obeka 160 ni 140 ni bo ma 300 enye sa na boxing kro mu score no then elections a man for a year investment millions of dollars they abetum ni abebu figures na be the nam over 100%. If you are telling us say nya botoyem na Ghana for one can conform me ensa we ant na easy one control easy ama Ghana anhye amai bebre a entokwasi mu bebre na elections ho asem na ya na de ntokwa ne bawo they should go and listen to Liberia they call for Liberia war ne de baaye la Côte d'Ivoire de na de ntokwa ba ho nti kurom an ye ho de yepe wo si yama sai isi we ntina ho bio yama sai isi we ntina ho bio isi kan ka bi isi we na obi a obe conduct elections no aka chem say enipa mienu na ye ba be di ball no kotokofo ne hansefo na ye ba be di ball ref no gina finfini no okoye ye a pre match conference o say kotokofo supporters crowd o mu ye trouble o ka so kotokomba pini say o me di ball ateno mo ba pini kotokone hase be bobo ref na o gina finfini ni man na so kotokofo supporters crowd mo ye trouble ade chen aka say match na be ba so ade nti na do election dey amosi ye mbu ye ni mu sa na o man so omonyi free o enye ono nko a na betima ye yisi adwuma na na ye we need someone the system can trust shall and am fa ho ni nipa ede ne baba we just need someone the system can trust we can obey and when say we dey ye nkwahye ne nsem a we are safe and fa ho do obey declare because ye situation a afarijan a jeje no obey declare dem akofo no ono kro na sa obey declare dem atamos o we say declare ma John Dramani Mahama Charlotte say be conduct elections one pe amoro so ebro so Charlotte said ya buruso. We are when declare ya Mahama. And one else who bet me do be aba yentimi declare tiano. Nipa na den baba Ghana for ready so mbetua. Hey, elections no the man ya na ban for concentration in maso no. Elections constituency elections near you declare elections. Intervention of Dr. Mahmoud Bawumia me catch when people election mu win in 2017 am de bet na ha and e binu ma ye yesi atwum ni nyina mo fa se da ma Dr. Bawumia o ye ka no kura kire mu. Muntie Ankomo na yani mudi muntie ni ye Dr. Mahmoud Bawumia mu election mu win in 2016 amode abeye ye mu pia beye ye se etwemo no Dr. Bawumia na mo fa se dan koma no ne kana na dan kwakufu ado a ko bia nto aba mamo because na dan kwakufu ado o dina simpie sukura no kasa na ne kasa na nto akoma so o bra 2016 election omu jeni nyina abo Dr. Bawumia konso on a winning election now let me tell you Chrome has says a message now no amount of imaginations can win you elections etima mu money atu buga for no so say imagination for omu na me win election anya no kre Ghana for when they decide they buy into your message no omu ka so mbeto aba amawa obi na obetimi di buga sesa bibia ye ka no kra kire mo nanka se buga timi sesa bibia tama mu opposition motima bo buga de abeje e 2016 ade na 2024 motima bo buga mfanye and buga a message 2024 Mahama and the NDC had a message 24-hour economy operation recover all it and the people were buying into that message and then they got to about more parliamentarians no so Dr. Mahmoud Bawumia na asa no lose parliamentarians musumu ye den na mu lose mu seat mu de mon sign esla owusu no nya MP won lose ni seat on sign di Dr. Bawumia onya mo dey Kennedy Japan ka bobra papa wa sin central ho a ka wo free so as an MP no omu de ho akono ebesa to aba ma MPP. What are you talking about? Yeah, me talking about ko hwe asem dumping kwan ni kura me asem dumping mun ko hwe asem dumping kwan na MP say MP ni kwan MP ni kwan o na o ka che so obey help man ni na president ye o man yi MP ni kwan president ye o man yi eti MP ni obedi ni 24 years what was his relevance in Asin Central president ye we o man yi oh okay yate MP ni kwan MP's common fan o mu ji anu mu de ye dey MP's common fan say enko MP na kwa hi na MP di no ase di kodi thank you nti amfa ma say di kodi a
over the last 24 years na Kennedy Japan ye MP no ne common fan no de ye den and was all ya and ma create adwuma ma and ma create adwuma say don't mo create adwuma sen wo ho wako copy adwuma wo na wo na say don't vo mu adwuma ye no ma ne hia ye no mu ne hia boase ase no mbepe super yi ma yi galamse ya bia ye mo yenwene ya ho ase don't pe adwuma bia ni ho ase fosu kula adwuma ni ho adwuma be na wo ho wo yi fosu nursing training college na wo ho na adwuma be bia no wo ase fosu wo asin fosu adwuma ba bio na wo Kennedy Japan se ne company dodo na da bi ode na no bon ho safo ni sai na wo ho se onye nyankopon na obebo eni on kan na ntumi no no ntumi nya Ghana bia yi so onye nyankopon no be ya asin center ya wo ntumi nya Ghana yi na asin center keto yi to ya de ma 24 years wa nye o de HS be Ghana yi amaye on kan na ntum Bawumia should get the opportunity to redeem himself 2016 abra is select John Dramani Mahama eco opposition no say ya na mbi no be kasa ai na wasana de no amano modern no lose 900,000 vote when the NDC nyina beta na chi ebo na chi dom e ka say ye po no ne de ye ko ye ko promise omu man 92 97 98% me ensa no oba de na oba wa beta ne 900,000 over vote no deficit na 1.7 million extra enti ye de na Dr. Mahmoud Bawumia nkwa de okọ ba akwa musu man ko kufo ko mienu na do ko miensa na se de o kan de na so hwe Ghana ba ko asem a apart from Ampani Royals na ye free sa transition na ehu eni so ye nyama no ko oh na yehu and obi ka chem say obi ka chem say Rollins or the second one minua ti only the show no bokra no yehu mo no afena na ho yehu no ala ti ade kama na ho kron sa Rollins na yetu na be yi but na esuro eni hu na Ghana because na Ghana for him say si anto aba ama na obesa yiku bi na obi tu na enye enye no ti abo ani de no hu nti apa na de wen ho ya to aba ma na wie na odi ni HS okoye no o man pani bi ni ho aba wa win election Ghana ha one touch Dr. Mahmoud John Dramani Mahama ono kra no interim president o te so dada yes and odi nya no call the baby yes o feel so no a oba aye se ono ankasa be ye we say no o so election two times the third one o win here o man pani ko 2 times o man pani minister ko 3 times the third one ko pani 2 times the second one o win here o man pani ko for o man miss echo 1 2 3 the third one o win here Yero mama transition in team say na Ghana wo conference na me pese wo be ka say ne no kro for kwatina chire no wa ma mienu emeba say be ka kwatina chire jo mama kwatina chire wa ma tu say papa yewu nimbre ko oni anwie ye ba 4 years na ka ono no to no be nya attack by true say ono an fa ne team ponsem mra na Ghana for on twa Ghana for twa two consecutive time and sana what me aba obi ada na obi de akwa ba akwa mu ye na mututu Ethiopia dia na wo ba na wo be chegi message ben na build upon it the way was here the oba the message ben eba so no Kennedy Japan okay ye mfa ne say oba on work on the foundation of Nanado or no Kennedy Japan e ko for no anka